ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ki nongilam jong ka Henyo Tribute Council hapo ka jingilam jong u General Secretary uba Max Calvin Kharkongor ha ka Henry Trek ubanai nailor arajar arpuway kilalaj banye kendo yo menteri ka Sarkar Jilla uba Sanbor Shulai pan pensngo halor ka jingsha pendik jong ki paj ba nonglaj nongwan jong ka snong mashubuj ha ka sipai ka 58 Gorkha Training Center na ka jingpen yang ya ka kerdop ha pedeng surong Dang hakini ki khendiat sngi uba Sanbor Shulai ulalai New Delhi ban yakendo ya menteri kena jong ke Sarkar India ubadai pej ya katanat yadari u Ajay Bhat ban pensngo halor ka jinge bagi paj ba nongsong snong jong ka snong mashubuj kila yakendo jinge na ka daw bagi ha ban rung lingba na ka ketemsa jong ki sipai ka 58 Gorkha Training Center Hagabai day bat kani na kalyang jong uba Sanbor Shulai ulakular siya kinongilam jong ka HYC baun sa nangyay bodin halor kani ka mat kenang ban weng ya ka jinge ka baki paj ba kila ya kendo menta da kisnem. Kumbangi kino susnong ya mat ka jinge shibun na ka po sa po. Hagabai day bat kini kisipay kira ju penthut barabor hi hakyo baki ya bu di bergian di kami keting kena mokor berkontak dengan dan nak yang buat Sanbor Shulai ru penpau ru ba ya kini ke isu jung komtat unang berdiam baik ban jadi ni ki kendung kenam adu ko kut berkunjung ru MDC jung ba punya CCM ru ra ong ba pun ya berdiam ya kini kam berdunia lang ira ya kini kam adu ko yo dan so chung Mishim mengani ralat aku belajar jadi nongtrai kam senang mosbut, buat kunjung ke HYC sengkemi, dekat Osman Circle, bah kia long ki bakloi, buat kia klem langsung tang, jangan ni kecil amut jom berbang langsung senang mosbut. Kalau mentah ada nak kalian jom ni ramang budian betul ni kat kunjung jungi terlang, kini ke isu kaya ni kira ramang beteng ni kam nampak. Kinyawan rak masuk ke jalan inspection.